keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Aywen. Marane. Soyibona leyo mchana itaxi leya siyagcwala lapha iboss le izabilo yazi. Eish. Naye loyo. Asimekele naye loyo wena umangaza ngento eyiwani. Mina kudu. Soloko wafika la ikasi. Asange kubona uJamini umuntu esifazane wayengathi ushabata ingwenya so. Yazi ukhulumisa ukuthi wena wazi. Kade ufona nentombami leya kwadlawulana ngazitshela ngathi angisafuni into ezongihlanganisa nabantu bengubo. Solo ngaphuma etshele nje angidlaleli kibo ngikhambela kude khulu nesikete. Kujame ke izinto setshele wona cala abantwana ababahle kangangani. Kungilise man ngabantazinyana. Basasisi baba. Man balise. Hello ladies. Taxi, unjani? Mbemhlo. Ngafunga bona ugeza ngebisi. Igama lami mina ngingimandla. Udla ngamandla. Angapheli. Okay mandla. Langamandla. Angapheli. Mina ngingu Malasambe. Mina ngingumbadli. Wala kamhlanga section B. Ngiyajabula ukukwazi Mbali. Ngathanda bonyana ungitshele inomboro zakho zomkhaya. Bali. Just in case nje. So, wenjani langa lakho namhlanje Samsung? Baby. Baby. Cabangane ngaka Nsamba? Mina ngiyakhuluma isikhathi sekonto. Oh, yeah, ngiyakhumbula. Wayefuna sibuye. So, angekho iphendula ifoni yakho. Hayi man. Betla abantu beclientele abazi banthonya njani. Athi ufahla la ngimbambi ngimuthi ngithi ihloko ngipushelele. Ha wena msoja kayiwana. Msoja. Amnazana uyangihlolela lo. Hawa mfo. Nje ucabangana necherry. Kuhle ukukutshela musa kanje ngicocela lokho tamani ngimfake endweni khulu kizona wabamba inrombi mina ngabhayiziseka nje uyashelela cala umlungu umnikele nekolweni nasi iBM yonke mchana thina kade sila ufika kizolo uba mnandi Alo nangifihlela. Mara kade isijimani. Kade isijimani ngisamtshela. Mara msoja. Sana niyazi. Athi ngisazoba sichimana ukudlula la. Ngithi ngimbetha ngamakhola akaphenduli. Sengicabanga ukuthi ungiphini number zemochara. Uyisho njani into njengale mara mchana? Zemochara. Kade zikhambela kamnandi musi lapha. Zemochara. Kudu. Nango. Akaphathwa yo. Cabanga Nifone silent. Hello? Hello? Ukhona kunjani? Ngiyaphila ngikhuluma nobani la ngicela miskala. Ukhuluma nodla ngamandla. Yazini. Bese ngicabanga bonyana mina uyangiziba ngithi ngiyakufonela hawa. Ngithi mhlawumbe ngiphi inombolo engasizo. Hayi relax ngiwami. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho. Yazi ubona bengikufonela nje bengicabanga bonyana ngabanjani ngize ngizokuthatha ke sithi ukuphuma sithi ukuqoqa sobabili. Okay, ithi ngibona endlini ukuthi sikhipani ke. Okay, uzangibamba ngekolo rangibhalele SMS. Sure. Bye bye. Spend tabanga senihlekela phezulu. Uyakwadlawulani mina mfana omduna. Sana kwamahlungulu. Ngekane ngiyangena besimani. Zengalunga. Awu la. Kade kula isimalo mfulu. Eksekhe. Ibethe msinya lapho ngithi ukuphuma. Msinya lapho. Ibethe msinya. Hello. Mama. Unjani? Ukhona yazi bengifuna ukukhuluma nawe. Yabona ama exam for item 1 ayathoma so bengifuna like kuyo cross night akhabo zinhle. Mara ngiyacela. Okay. Okay, bye bye.
stress. hambani Akabamba ama-calls wami since izolo midnight. boy ustress wokuthi umntwana akabamba ama-call boy Indaba uyacala uyenze le nto uyitshuni dayidem umuntu kuyenzeka ukuthi uyaspana or kuyenzeka ukuthi uyichiye samoya ngifrustana but well since wena angasawabamba ama-call angawabamba ama-call yakho so nangicabanga ukuthi uvayo ku wathi ubani le friend yakhe le uzinhle boy Yeah, vayo umcala daso ungenzeka ukuthi unozinhle uchiye ibhelasi endlini angifrustana ntomdala awuyenzile ubhoba uzostressstokolisa nje ukudala nizidraya ngiboni ukuthi angakwenzela ama-double cross yazini ithi ingasamoshi isikhathi vaya boy ayi intwana ezincane madoda eyi akabambi ifoni just imagine nje stress for ibhelasi Ntombi emhlophe, kuba yini ungaphendula umtata? Awa mani, msho ngibabami. Thi ngimbuze ukuthi ufuna. Correct. Yamnandi le nto sithandwa. Ifuna ngasuthi singayibuyelela. Amara singayiphinda. Singayiphinda na? Mbani? Hi, Casey. Shapo ninjani? Ubekwa yini la? Fana ngifunana nombali. Umbali? Yes, umbali intombami engamakho. Okay, you can come in. Hawu, Zinhle, khuluma. Umbali, Yes. ungitshela ukuthi kune-family gathering ekhaya. And then why ungayisiza wena? Hayi man, mina angizifili kahle. Oh. Yes, I feel like vomiting right now, so nangicabanga ukuthi kumele uhambe. Oh. Okay, akunankinga. Oh, and saqala ukuthi umbali ungamfoneli, ungamdisturb. Mekele la akhona nje unga-try uzokhuluma nawe Monday. Kodwa, okay. Yes. Bye-bye. Bless. We're staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming.